Pemirsa, kendang pinaka silit tunggil piranti musik tradisional Bali, sane membuat kewentenannya ne ring barungan gamelan Bali. Pamengkas ring Bali usaha ngaryanin kendang sida kepanggih ring sawetara wewidangan, silit tunggilnya nih ring Banjar Getas Kawan, Desa Buruan Belah Batuh Gianyar. Usaha kerajinan kendang duen inyaman weke kesaringin okan ipun Ima Dewi Guno mewah made ancut ring Banjar Getas Kawan Desa Buruan Belah Batuh sampun kalokta pisan tur legendaris. Usaha ngaryanin kendang punika sampun memargi duk rien kantos mangkin. Roh mangkin taler panglimbaknya nih sayan sukses. Punika kepanggih saking tios akeh kedautin oleh Kramo Bali. Kendang inucap taler kesenengin oleh Kramo Doro Bali, taler Doro Negara. Makudang-kudang ukuran mewah soroh kendang kesiagayang. Yening duk rien ngaryanin kendang kantun manual ngangge pahat, rahi mangkin sampun ngangge mesin bubut. Kendang melakar saking Tarunangke, lokal Bali saking Kabupaten Karangasem, Bangli, Badung tur Kabupaten Tiosan. Taris kulit sampi rauh saking Darmo Sabo Badung. Wenten 6 soroh kendang, inggian mepasangan mewah kendang tunggal sandega karyanin irike. Sekadi kendang angklung antuk diameter pelekutus kantos 19 cm. Kendang pelegongan diameter 24 kantos selai cm. Kendang bebarongan kendang tunggal ukuran 24 cm. Beleganjur 3 daso kantos 3 daso siki cm. Kendang gong kebiar diameter 3 daso siki kantos 3 daso kalih cm. Kendang gede ukuran 3 daso 4 kantos 3 daso 5 cm saha kendang gong pinih ageng 50 kantos 6 daso cm. Kendang sane paling lais inggih punika kendang bebarongan sane rumasuk kendang tunggal tur akeh kesenengin oleh alit-alite yawana kantos kramo sane lingsiran. Agung Yuli dan Pos Nguningayang.